sumbagaling edad para king meto nga Kapampangan na asungkit ing peka mata sa titulo king Mrs. Universe Philippines 2026. Kinoronahan niya Fatima Figueroa Alvarez, 58 years old at tubong Santo Tomas, Pampanga bilang Mrs. Universe Philippines 2026 king ganapan na Grand Coronation Night inyang June 28. Kawani kipanga negosyante at philanthropist. Kilalay Alvarez kareng kayang volunteer work at kareng kayang advokasya para kareng kay babaynan, partikular king women deprived of liberty. King National Costume Competition may mayang inspirasyon kapamilataning kayang mensahe na ing edad dapat maging sumbagal o limitasyon. Kawani king Corona, inuli niya namang Alvarez ing Best in Talent, People's Choice Award, Popularity Award at Best in National Costume. Baka sadyang maging tubod ning Pilipinas king Miss Universe 2026 ag ganapan king Sri Lanka ang ining daratang nga Oktubre. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.